ماہ مبارکس کچھ بڑ حرمت صرف تو صرف فقط خدائے فرمان ماہ رمضانس متعلق یوت بیشن کنے عبادت خاطر فرماوان فقط روزن متعلق فرماوان الصوم لی وانا اجزی بہ یہ فقط روزداری متعلق نماز متعلق چھن زکاتس متعلق چھن حجس متعلق کنے متعلق چھن فقط روزداری متعلق آمت ون الصوم لی روزداری چھے میانہ موجوب کس فرماوان خدا تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ روزدار چھک میانہ موجوب بہ دمے امیک اجر پانے یہ خدائن بے کنے چیزن فرمومت نہ نماز خاطر فرمومت نہ زکات خاطر فرمومت نہ بے کن چیز خاطر فرمومت فقط روزن ہند خاطر الصوم لی وانا اجزی بہ اچھا سختی تہ وچ اخ نماز وقت گژھی ژے قضا اکوئی وقت چھ پرن 60 وقت چھ پرن مگر اخ روز دہ کرک قضا زور کس دہ درن یہ سختی اذا دخل شهر رمضان تغیر لونه یل تہ ماہ مبارک رمضان وارد گسان اوس یل تہ ماہ مبارک رمضان اذان اوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند بتک رنگ اوس تبدیل گسان